Ungabe umthemba umuntu ongcono uThembitsha ngonyaka ka2014 nje kulowo nyaka lo angisayikhumbula inyanga yakhona ngangithana nentombazane eyayihlala eBeria eJozi ehlala eBeria mawusuka nje eUvalue eHebron nendawo uthi eBeria lapho ngisebenza egarage mina Louisburg khona igarage wakuthiwa iSasol garage lapho ngikutshela ukuthi le ntombazane ithola ispan la ezansi Orange Grove mayithola ispan intombazane imuve iphume kule ndlela ihlala kuyona nosiswayo iyohlala lapha ihlala nokhazi wayo manje ongangayo inhleke lengane engithola nayo yangapha kwaBulawayo ingane ihlala nokhazi wayo naye muhle kodwa akafiki kuyo ukuthi ngokuma ukhazi ungaphezulu kwayo bese kuthi ngelinye ilanga ngizoshayisa ekseni ithi kimi ayishayisa uzolala ngapha ngoba nami ngiyangena esipanini ayisebenza ePick n Pay ngizongenela o10 lapho uzolala la uzovuka kanye nami bese uyahamba ngoba ukhazi vela akekho uye enonganeni uyofuna umsebenzi hayi akunankinga ke ngiye nami mfike ngilala esivuke ngempela hayi ke kube mnandi bese ke ngiyaphuma ngihamba nayihamba esipanini bese ithi kimi ntambama ngoba mina ngizophuma ngabo 5 wena ngoba ungena ngo10 qala la endlini iqala uzosibona and then uzohamba kuseSpain vele kuseduze mosuka lapha Orange Grove la eSasol hayi ngempela ngiyenzeke le ayishoyo ngithe ngisahleli lapha kufona indoda kakhazi wakhe indoda yakhazi wakhe ithi izila hayi ngingabi nankinga futhi nami nalokho ize ngempela indoda yakhazi ifike mayifika indoda yakhazi hamba nomngani wayo umngani wayo baphethe utshwala bayaphuza awu bethu sishaye ayi ngibonga utshwala ngavuma ukuqhubeka ngiphuze okay ngoba vele phela ngiyahamba ngespanini hayi siqhubeke kube mnandi bese kufika isikhathi ngiyahamba ngihamba ingikhaphele ngane bese ngiyibuza ukanjani lo mngani ka boyfriend kakhazi athi ke hayi lutho nje just umngani wakhe kuphela kukho mhlawumbe okutheni yabona okay bese ke ngithi mina akunankinga kodwa ayingiphathi kahle lento le ngihambe ngempela mangihamba ngespanini ethi lona mangishayisa ekseni ngibuye ngempela ngize la ekseni mangifika bengivuleleke ngene babelana nje ngamashida amhlophe necomfort ekhona ilongana imhlophe ayi mangingene ngutsheni yazi ngubuye isinuka ikhondom ukuyodwa okay kulungileke hayi ngilale ngithule hayi kuma kushaya u9 laba kavuka ngabo angivuse athi sambe nisogeza asifike sigeze kuthi makufika isikhathi ukuthi mhlambe siyaqeda ukugeza aqala ngithinta umbone ukuthi kahle lo muntu bethu asizogeza ngoba egebhela udop 1 ayehle njalo azafika acule ngemicrophone lapha ubhokufela ithulele nje ngidinwa yini ukuthi ngiyabose nginakhe emqondweni vele labantu ebusuku vele bezibakhiphe labo ayi ahamba esipanini bakahamba esipanini ukhazi wakhe ngithi bezohamba vele umuntu ofuna umsebenzi ukhazi ageze ngesikhathi before ahambe lwageza ukhazi aqede makaqeda ukhazi ephumele uyahamba vele athi ukhazi angisayi mina lapho ayekhumulela angene ngutsheni alala ingubo lasilele ngayiyodwa nokhazi ngoba vele inhlozo zami ezinkulu ubuthongo bese ngibuhoqa angivuse ngako 1 ukhazi athi ucela ukubuza kanginayo imadlana encane ufuna ukuthenga into yokudla manje ayikho into singayidla lana isisheba sikho sozibuye nokhazi wakhe ntambama ngithi mina okay akhipha imali hamba uthenga ama takeaway yawo 2 sidle ngiqede iqala mina ngibuyele ngikutsheni ngiqhubeke nobuthongo bami vele ngikahlahle ngiyabenyanya ngoba ngila nanokuthi ngize ngishiwe naye nje kanjani ngikwazi kwakho ukuthi kusho ukuthini abuye ukhazi azolala ukhazi njalo mayelala la uza ngephendi ke lodwa emzimbeni yabona mayisebuya kulokhu kwakula ko2 ikhathi ngithi ngizama ukubamba ubuthongo phela hayi lutho ukhazi hayi ngezinqa ngapha ngemuva ngilele ngiflathele nawo leniflathele ubhekile hayi ngithinta ngezinqa ngapha ukhazi ngemuva hayi ngibone ukuthi hayi man khona into ekhona phela manje la umuzwa wami uthi kodwa banyanyisa la bese ngibuye ngikhuza ngithi ake ngibeke moya phansi ngilinde ngibone uzokwenzakalani hayi kube ukuthi ukhazi uyaqhubeka nalento yakhe kuzumeke kuphela manje kanti ke wangitshela ukuthi ngiyahonqa ngizama ukuyihonqisa kakhulu enze kakhulu ke naye ngivele ngiphenduke ngibheka kuye mangiphendwa ngibheka kuye ubhokufela vele ngokukhiphe vele ubhokufela ukade uthe o'clock okay bese ngivele ngiyukhomba khona ngibeke nje maqondana nesinqa lapho kusethuleke nakasenza ilutho bese ngiyithula ngiqede ngihonqe futhi ngifuna ukubona uzokwenza njani aqhubeke futhi ayihlikihle kuwo ngesikhathi eyihlikihla ngizenza umuntu ophaphama mangizenza umuntu ophaphama bese hawu yini le ngithinta azethukise aqhele samuntu oqhelayo ngiphinde ngihonqe futhi aphinda abuye futhi asondele makabuya futhi esondele ezala
bese ngenza sure manje ukuthi okay angisawubeki ke manje eceleni ngubeka khona la kufanele uhlale khona nala kufanele mhlambe usebenzele ngakhona ngubeka ngimuza ukuthi lo muntu uyawufila uyawuza ukuthi naku la okay ngithule ngivele ngizenza umuntu ohonqa futhi ayabona ukuthi lo muntu akangeni indawo yami yabona ke ilongani idilozi leli akalokho nganga akalikhumlanga wabamba nje ucwezu lo ngapha ngaphezulu lwesinqa waluthi kancane ukuthi yangena kanjani imakwabo nama ngazi kodwa ngezwe sekushisa kakhulu ukuthi hayi sifike khona basenyakaza mayinyakaza kuzenza umuntu ophaphamayo hayi ngiphaphama bese ngiqhubeka la akagcine khona hayi senze vela libhonqula mayelibhonqula athi woza ngapha hey ngibuye ngaphezulu okay akusenande ayivule ngathi lahla ithemba ngithi nakho ke bese ngiya ngilise lonke ngiyazi ukuthi yabona ngadedela nominini lapha la lo muntu ofiti phela noma ubhekile kuyahalisa vele kahle kahle ngilise lonke ngibona ukuthi mangilokhu ngidlala ngemuva ngiyaphambili lizovele lidedela bese lo muntu esala endleleni ngingabe ngisadlala ngokwenza kanjalo ngidlale ngeside ngiyele ngicinga ini lengunquza nayi lengunquza khona into esigcwele kuyicinga lapha mase sifike lapha phambili kuvele bese ngathi iyabaleka nje lokhu iyaleya lokhu ngicinga nje yona lapho wena wabona ijuba ulibona manje ndisithi ifuba lisikhipha kanjani ngibambelele ngezandla phansi ushone nje ngapha ngemuva kuphela ngutshela ukuthi avela umuntu wakhona ngamuza ephefumula phezulu hayi mayithi hayi ngimuza ukuthi hayi khona la kaya khona ke manje ngiqhubeke wathi esuka ngibeka izandla la esifubeni wathi mana usho ngalelo zwi lokhefuzela lelo ngingami ngiqhubeke ngathi ngisaqhubeka nje ngisenjalo ngezwe ukuthi wawushaya kwabakathathu la ngenhla kaBhokufela umnandi ke lo mchamo lo yawushawa lapha wathi tsa ngathi ha yabo mawushaya wathi uyavibrate mntokotha Jesu okay wena owezwa ilokungana i3310 mayivibrate ukuthi mntokotha Jehova akusenani ayikube ukuthi vele nami angisashintshi ipace thema eqeda lapho bese mayiphumula ngibona ukuthi okay okushuthi khona lento aseyizwini nami ke manje ngiye la kufuneke ngiye khona ngishintsha indlela yokwenza ngemanje sengizokwenza ngalendlela bekufanele ngenze ngayo kuyokuya phambili ngiyemuva kodwa angisayenzi manje ukuthi ngilisa le phakathi kakhulu ngilibuyisa nje la phezulu lizokhomba ilongana kodwa ngaphakathi likhomba ngaphakathi uhlamvu lakhona lolu la phezulu manje mangilikhomba lapho lokho ngilisa kancane ngimuza ukuthi uyakhuphuka futhi uyabuya ngimuza hayi ubuya ngenye indlela uyahefuzela futhi lo muntu manje okay ngiqhubeke hayi ngathi mangimuzwa ngamuza ukuthi sevibrate sokwe 3010 futhi ngathi hawu lalela ke sengilate sabe sivibrate kanye cut asivale le ndaba le inqanyule le ndaba ngeke kuze kulungi bafowethu kunobhuti okuthiwa uSibusiso Ngubane ohluza amasophi la ovula icontent okuhluza amasophi ngiyacela bafowethu ningifollowela yena ubhalwe Sibusiso Ngubane ukhona nje la ku TikTok ngizozama ukumtagga la ezansi nizombona ukuthi umuntu okanjani bese ningifollowela yena ngiyabonga kakhulu bye.